Utut dulu, utut dulu. Utut dulu, utut dulu. Utut dulu, utut dulu, utut dulu, utut dulu. Bareng. Ya. Utut dulu, utut dulu. Utut dulu, utut dulu. Utut dulu, utut dulu. Utut dulu, utut dulu. Bubar mangan paling penak utut dulu. Repan mangan paling penak utut dulu. Mlaku-mlaku paling penak utut dulu. Bubar kumpul bojo paling penak utut dulu. Utut dulu, utut dulu. Utut dulu, utut dulu, utut dulu. Utut dulu, utut dulu. Saiki utut dulune diganti diwolak-walik ya. Ya. Goreng tempe pisane mateng diwolak-walik. Ngumbah klambi pisane pempek diwolak-walik. Kering ya. Meme kasur pisane kering diwolak-walik. Nggawe anak paling penak diwolak-walik. Aduh, yang utut dulu, utut dulu. Utut dulu, utut dulu. Utut dulu, utut dulu. Utut dulu, utut dulu. Utut dulu. Panjake melo. Utut dulu. Utut dulu, utut dulu. Utut dulu. Utut dulu. Utut dulu, utut dulu. Melu. Utut dulu, utut dulu. Ya panjang kabeh. Utut dulu, utut dulu. Utut dulu, utut dulu. Laku-laku paling enak utut dulu. Karondalang paling enak utut dulu. Prokna radio paling penak utut dulu. Ngongkon sing wadon supaya utut dulu. Utut dulu, utut dulu. Utut dulu, utut dulu. Utut dulu, utut dulu. Utut dulu, utut dulu. Paling mati sih. Oh, disumet maning. Disumet maning kok. Sulit maning, rokoknya mati, sulit maning. Utut dulu, utut dulu. Utut dulu, utut dulu. Panas bater lah. Push. 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 Kon pengen ngerti bisane metu kebule. Primen sih. Rahasiane keprimen. Kita ora susah timpot penang metu kebule. Primen. Contohnya nang kuping ya, mesti metu kebule ke. Ah. Terus nang rambut. Rambut dene kono. Rambut ngisor. Nang wit-witan kuwi bisa metu kebule ke, Bro. Iya. Orang usah nganggo rokok, rokoke guang bae set. Terus khayalan. Ngufle. Wes, utut, metu. Us. Mesti bisane. Bisane metu. Primen? Bisane metu kukuse. Bisa metu kukuse. Ora usah nganggo awak wis ke ya. Ora usah nganggo awak. Ora usah nganggo awak. Lah metune sing ngendi? Meneng bae, ora meneng bae ora usah. Oke, ora usah nganggo awak. Ora usah nganggo awak kowe bisa metu. Soalnya ngerti kon. Iya sih gue.
baksanya apa sih ya? Ah, ya baksanya apa baksanya gabrak-gabruk ini baksanya apa kira ngomongin sama ya? Itu Dalam. gitu rem-rem apa sih? Ora weruh ya, ki ana wayang rame pisan ki. Wayang apa? Waduh ke lembang. Waduh keraimu, lagi haul ki, acara haul. Apa? Haul. Haul sama Mbah Mataram. Mataram apa ya? Terus ya jengkel mulai yang saling yang winane nyalon DPR. Terus Ora dadi unyuk rem ora milih aku ae. sampean mendem apa? Hah? Mendem. Ora kinung be ora wae padha Kita nang pesantren aja mendem. Apa? Nang pesantren ora untuk mendem oh. Sebabnya apa sih? Lah kan minuman dilarang haram. Apa ada sih haram? Minuman keras kan haram. Jare apa? Jare kiai-kiai sih Pak. Soalnya kiai ini ora tau mendem. Ngomong ini haram. Mulai sekali-kali kiai ini mendem. Itu bodoh. Adalah aku jalan DPR aku sumbang masjid sabda. Sumbang masjid. Sumbang masjid barangnya orang tadi sumbangannya tak jalo. Gua tuku tiu. Alah, saya kira yang Tegal mendem yang ngarepe masjid,